ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. UMLA Kawar Jaiñtia constituency ubadairu menteri ke sarkar jilla uba lakmen remboi haga sngisat jan jong ka artarik ubna risau arjar arpuai ula pelai pai bai ka music video jong ka film klip mat bakhaddo ya ka bala ai kerteng Kular Jong pi ya gani ka music video la pelai pai ba haga jingelang ka balalong ha hol ka sim jingsuk amlarem haga jingidon lang sub divisional officer ka amlarem civil subdivision u Abhilash Baranwal Kanongsna film bapau khmat na rilom Jaiñtia ka kong simi khong tiang na lor kiwei. Ye ka music video jong ka jingruai Kular Jong pi balapan mi do Michael Merchiang la ringdur hak syat kendong reskai ka badan hak snong nong talang bari ke benta jong ka dauki. Ka jing thmu ha bapan mi ye ka ni ka music video kalong kum si benta ban kring ki pai ba sha ki jaka jngo kai perthei ban kintiu ru ka kam jngo kai perthei ki badan hak thain war Jaiñtia. Ya gani ka music video ya ka baan sepeni pai ba ha YouTube channel jong ka Calm Entertainment Production le sim benta da udawlu paya krem kumuting shop bat ka Eva Mary swear kum kapuran. Ulela ay kami yang satu kau, ulela ay kami yang satu bagi de hari bersyukur bagi alasya bagi yang satu. Dan kibir berkasat kita ini ngambil yo kuntu yo kuning yo free. Regalo di pakai kerja, harap kita bersama bah ide ini naik mana jawab beribadah. Kedai ini kok dalam mengelar kok udah nampak jawab dari kedai ibadah. Ulang ini berkatakan Bagi dia kafir berkong apa bagi nasib udah usama berkong ubashir kata barsen jalan jokka karena bagi ya di bantah sehingga ulang syir kata bagi ya karena dan ada diopli subsidi yang masuk asal
Ya pinga yo I musim ka kende ya pi ban I ki por kiat klen lap sngil thu ban pun sakhi ki dak pi pa bu kum ler ba ko hana pi long kamrado no jong ha pi wan shong pertayangan penpun daben ta trong pi nga kloi ban ya jing I trong pi nga kloi ban ra ya pi ta I ha du ba ku la da pertayangan penpun daben